Ngiye kwirirwa twagira ngo tubagezeho urutonde rw'amakipe atandatu azakina igikombe cy'isi yari asigaye atarabona qualification. Atanu nayo muri UEFA, naho ane nayo muri UEFA, hanyuma abiri nayo muri Afurika no muri Amerika ndetse no muri Aziya. Nk'uko byari bisanzwe rero abantu bari biteguye yuko Ubutaliyani bushobora kuza gutsinda Bosnia Herzegovine, ariko siko byagenze ku gice cya mbere cyarangiye. Igice cya kabiri ndetse hiyambazwa iminota 30 y'inyongera, birangira ari 1-1 nyuma y'iminota 120, hanyuma batera penaliti. Nyuma ya penaliti rero Bosnia Herzegovine yinjije penaliti 4-1 Ubutaliyani. Ubutaliyani bwatsinze igitego cya mbere ku munota wa 15 gitsinzwe na Moise Kean kuri assist ya Nicolo Barella. Hanyuma ku munota 41 Bastoni yabona ikarita itukura, Abataliyani basigara ari 10 mu kibuga. Hanyuma igice cya kabiri Ubutaliyani bwarushijwe ku buryo bugaragara, ku buryo byageze kuri possession 61% kuri 39 y'Ubutaliyani. Amashoti agana mu izamu yabaye 11 ya Bosnia Herzegovine kuri 3 y'Ubutaliyani. Shot of target 12 za Bosnia Herzegovine kuri 4 z'Ubutaliyani. Blocked shots, imipira yatangiriwe cyangwa babrotse ni 8 kuri 2 y'Ubutaliyani. Kona 10 kuri 4 z'Ubutaliyani. Goalkeeper saves umuzamu wa Bosnia Herzegovine yakoze save 2 mu gihe Ubutaliyani yakoze save 10. Hanyuma rero mu gice cya kabiri Bosnia Herzegovine yatsinze igitego cyo kunganya cya Haris Tabakovic ku munota 79 kuri assist ya Edin Dzeko. Hanyuma rero muri penalite Sandro Tonali wa Ubutaliyani winjije penaliti wenyine, abandi bose barimo ba Pio Esposito na Brian Cristante, abo bose bazirase. Hanyuma biza gutuma rero Bosnia Herzegovine ibona itike gikombe cy'isi yaheruka kubona mu 2014, kimwe n'Ubutaliyani nabwo bwaherukaga mu gikombe cy'isi muri 2014. Murumva rero ko bikomeje kugorana ku ikipe y'Ubutaliyani kubona itike y'igikombe cy'isi. Byanarangiye ubwo Bosnia Herzegovine ni igomba kuzamuka. Hanyuma umukino wa kabiri wahuje Repubulika ya Czech na Denmark, nazo umukino urangira iminota 120, ari 2-2. Batera penalite, Repubulika ya Czech yinjiza 3, Denmark yinjiza 1, nayo iba isezerewe ityo. Hanyuma ku mukino Denmark yatashye yaherukagayo muri 2022, naho Repubulika ya Czech yaherukagayo muri 2006. Kosovo nayo ni umukino wa gatatu Kosovo yahuriyemo na Turkiya. Aho ni ibintu bisanzwe, Kosovo ntirajyayo na rimwe. Turkiya yaherukagayo muri 2014, yatsinze 1-0 bwa Kosovo, ihita inegukana igikombe, ihita yegukana itike yo kujya mu gikombe cy'isi cya 2026. Turkiya rero yaherukaga muri 2002. Undi mukino ni wa Swede yatsinze Poland cyangwa Polonye ibitego 3-2, bituma Swede ijya mu gikombe cy'isi. Yaherukaga muri 2018, naho Polonye yaherukaga muri 2022. Ubwo Lewandowski nawe yabuze itike, azasigara ku rugo. Hanyuma undi mukino wahuje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Jamaica warangiye iminota 90 ari ubusa ku busa, bongeraho iminota 30. Hanyuma ku munota w'100 Axel Tuanzebe atsinda igitego. DRC cyangwa Kongo Kinshasa yaherukaga mu mwaka wa 1974, imyaka 51 itaherukayo. Hanyuma umukino wa nyuma rero uraza guhuza Iraq na Bolivia. Uwo mukino ukaba uri buze kuba saa 11 z'iki gitondo, ubwo niyo kipe iraba isigaye.
Hanyuma rero ubwo muri rusange amakipe amaze kubona itike, iya mbere ni Bosnia Herzegovine, iya kabiri ni Repubulika ya Czech, iya gatatu ni Turikiya, iya kane ni Suwede, iya gatanu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma ikipe ya gatandatu turaza kuyimenya mu rukerera mu gitondo kuko iri buve hagati ya Iraq ndetse n'igihugu cya Bolivia. Iraq niyo muri Aziya naho Bolivia niyo mu majyepfo ya Amerika, ubwo turaza kubimenyera aba ari ikipe ya gatandatu.